ukuthi ngicela ukuthi uqondisile le kuthi inyawo zami la engihamba khona ngingahambi ngokuhlakanipha kwezwe nebantu abadala lapho limele khona ucela irestoration uNkulunkulu please restore me ngibuyiswe ngaphakathi ngingahambe ngikhalela abantu ngoba ngizokhalela nabantu abaronga kanti usukhalela nomuntu ojabulela ukuhlupheka kwakho khona into ephakathi kwakho noNkulunkulu wakho nobabili into ephakathi kwakho nengelosi yakho yazi uyakubona ukuthi ungatshela umuntu into udlule lapho uhambe isibaneni sakho ukhuluma isikhathi yikho athi noma amazwi sekuphelelwa mina ngamazwi akho khona lapho kushayeke khona uba sisibani ungakhuleki manje ukhali kodwa uyazi ukuthi lapho uphuma kukhona into ekushushuzelayo kukhona into that is giving hope ukuthi ngathi kuzolunga but ukutshela omunye umuntu yini into okubhenefitisa ufuna izwi opinion yakhe inkinga umlomo uthi inhliziyo ngiyifihle ngoba ngazi ukuthi ibolile uthi ngiyifihle ngoba ngiyazi ukuthi ingcolile ngingaka-advise kodwa wazi inhliziyo nami ngifila kanjani nebantu abadala so kukho konke nje asigadi izinto esiyikhulumayo uko kube nesikhathi sakho sokuye khoneni lakho lengelosi yakho uko kushilo bathi kwesinye isikhathi ungakhuleki mamandla ngena uxoxo thayibo kade kwenzakalani nakho ngapha nangapha ziboniseni athi amahubo ziveze ukuthi unguNkulunkulu noma sekwenzeka izinto bazi ukuthi kwenziwe kuwe nangizwa abantu abadala uthi mase kwenzeka bazi ukuthi wena ukwenzile so abantu abadala uNkulunkulu esikhanyisela sibuhlane bebezulu ubuhlakani bezulu zonke inqumo ezithathayo ziqale kuyena kuqala enye problem esina nayo sifuna uthatha inqumo kuqala thina nabantu bethu nabangani bethu uthi noma une-idea business sokhuluma eqala nomngani wakho usani leyo idea awuyazi noma ifike kusahleli kanjena nje bekungelosi yakhe ikunikeza lo idea ukuthi ake ngigezele imali awuhambe uthunge iyafika ayikho into ewumcabango isithungeni kusokuyingelosi yakho ikunike i-idea uyayisusa before uhambe uye khoneni lakho uyothi umoya ongcwele makuthi wena awenza indlela usuyikhulumile ayikamanifest ayenzekile ngoba ivalo wena uhambile nje wayikhuluma kuqala wangaya kumqalisi nomphelelisi wendlela wathi moya ongcwele wena lekade ukhuluma lento wena nengabe ufuna ukungivulela ngale ndlela makuthi ufuna ukusebenzisa umuntu for i-breakthrough yami mlethe lo muntu ngoba uNkulunkulu usebenzisa abantu but wena ufuna laba abantu abafuna wena abakwenza isilima yes nina phela nalo ibhaja lokuzalwa ayinakusile ibhadi light triggers ubumnyama so uma unobumnyama vele ngeke uzukuthanda umuntu light bese ngifuna ukuthi nilibeleni umbona kahle umuntu ukuthi akakuzwa kahle futhi usukumbona usuka mbona nisanganisa nisweni imbona kahle ukuthi lo yena yes umuntu phela uyamuzwa naleyilimini uma upresent ukhuluma indlela kuphendula ngayo ukuthi but ngoba usukumise lento ngabe yini yosuyifuna uyazi ngampela yonke indawo like i-apply yonke indawo even on relationships you can actually see umuntu ongasiyo owejeni yakho uyabona you don't force things ku-relationship abantu abadala so lento yokucheck umngane wami libele kwakuyi-best friend yami esikoleni usumdala unentshela ulibese kwakuyi-best friend yakhe esikoleni guys ngathi nina nikhona ukujikela nabantu abanqoma eswini nani abantu abalele la wena olale khona bakujikela then ulibele uthe iwe best friend yami bayingaka ama best friend yeni asiqedwe umshado yini bayingaki anikhulekela ukuthi kuvula amehlelo kamoya futhi noma sevuliwe ungakhincezi ungancethezi malivuliwe yazi ukuthi angeke uzuluze lutho vele ngomuva ayikho kunalokho uyaluza mawuhleli la nokukhuluma ukuva nibe nezinto nikhuluma yonke into esendini yakho uyaxoxa nale ndoda kunjani vele ungena lo muntu usazi yonke into ngawe bantu abadala khona izinto ezingi zakho manje kumele ukuthi uyigcine lapho bokhona izinto don't overshare things don't overshare
even about your spiritual journey. Yabo, into yakho kamoya enye uyahamba entabeni. Yahamba njalo ngentabeni tethe ngoba ngiyekho nani. Awungiphelezele ngentabeni. Ubale nesikhathi sakho, ngesikhathi sakho. Because entabeni isithatha amandla thina. Lo muntu lomile la ulindele emotweni uyanqaba. Uphinde futhi usendele umuntu wathapha ukuthi nange senza lento zakhe. Yabo already lento yenza isenzakalile. Ayisenzakalile. I'm not saying umuntu uyabheda but umoya uyaphila kithi. Umoya uyakutshela, hey umoya uwaqamba manga. Awuwaqambi amanga. Baningi abantu labajikela abantu bebathembile. Umuntu obungamcabangeli. Obungacabangi. Uthi noma sawethu uyincinzo lona kanjani bathu ujikile. Uyayi-understand ke lento ukuthi yikho umntwana athi impuru ukuthi uyedwa. Mayizalo ngoba wena unendlela yakho. Kwesinye isikhathi engathinta umzali wakhe engathinta usisi wakhe ethinta wena wedwa. Ngatho sisibene umuntu ahamba emngane wakho amkhaya ethi nangu useqala into zakhe lento yakhe engekho. Kusho umuntu wakini. Ekubona ukhule kujule liqede lento yakhe. Kanjani ngoba usekukholeni kaNkulunkulu? Maye ngamthinti yena kwaye engathuli. Lokho seyizinto vele unenkinga lapho. So as much as lo hambo lonzima kodwa futhi uma uthinta ithimba uzane lihambeka kalula. Mina ke imbuzane ngiyithintitha ngishalele ngilahle ngalo. Yikho nje ama challenges ami ngiwabamba kalula. Angigcini into engcolile. Angigcineli futhi into ukubhiliza nokujabulisa wena. Mangikubona nje ngathi uyinkinga kimi nje ngiyaphuma nje kuwe. Ngiyaphuma nje ngiphume ngeuphile futhi ngize ukukhuluma nawe. Kodwa futhi ngayi kuba nikusonda ngoba kuchaza wena usathane kimi. So lento ukuthi ngizolibele ngithi ngoba uzothi futhi laba bathanda ukuthi ayikho lesipho sakhe kanjani engasikhulumisi. Ingoba uyazi wena ukuthi phela inhliziyo enecala ukuthola ukuphumula. Lona okhuluma kakhulu uyena oyiproblem. Nebantu abadala because umuntu onenhliziyo embi uhlale efuna ukuzenza kangcono, ukuzizwa kangcono ngokukhuluma ngabantu. So ukumgcina kwakho nokwenzana ngeke ukusebenzele ekugcineni kwakho ngizocendezela wena. Nebantu abadala ngicela sithathe nibani mangikhuluma ngenyembezi ilokho ukuhlala ubalisa uthi mina bangifuni mina ekhaya bangifuni uAbraham wamsusa uNkulunkulu wathi suka esizweni la owaziwa khona uyokhula lapha bangakwazi khona wayemsusa ngoba babemazi babezomdela bengebe khona ukuthi unayo lento ngaphela then wena ufuna ukufana nalo ufuna ukuplease abantu ngoba ufuna bekuthande bayokubulala awusiyi umuntu wabantu ukuzikhule lento ufana ukufunda ukuyimela uye ukuplease abantu ufuna mawubona abantu bengama group ababa bafana noma bengama vacation to ama friend wathi akusiyo wakho manje lento yokufuna ukufitha ini iyokushiya udlushefu esiqiniso iyokushiya udlushefu ngiqinisile ngoba ufuna ukuphelela abantu ufuna ukufana nabo abomndeni uma uzotshengisa umuntu wasemndenini wakho ukuthi unenkinga nawe kuseyisikhathi ukuthi uNkulunkulu akutshengisa awuphuqi ngoba unalento ukuthi igazi laba abantu abasemathuleni babulala nebodwa khona umuntu obulala udadewabo ngoba ebona ukuthi uphila kangcono unaye ukuthi umuntu oligazi akusho ukuthi igazi aqede uyoqeda nje eligazi lakhe aqede nje abafobe bakaJoseph abamenzani bamthatha bemthengisa enqumesweni la bona banqume khona ngoba wayebanyanyisa there is into ye recognition isithumeni nasemandleni kaNkulunkulu ukuthi uya recognize ufana nabanye lokho kukhanya kwenza ukuthi umuntu omnyanyise uyamdina so uplease kanjalo umuntu omdinayo umuzwe noma ekhuluma nawe wena njalo nje then wena ufuna ukumkhavela apho uthi hayi siyaxabana vele abantu abantwana baxabana uzofa yazi khona umuntu okhulayo ophuma ehamba uhlala emkhokhweni omncane ngaka afike lapha aprogress akhule thina silela ukuhlala endlini ngoba yisekhaya ulela ukuthi isekhaya isemhlabeni la yikho ngisho abantu abangamawele bezala uphuma wedwa
ngoba lempilo kwemele umele wedwa. So lene uyokufuna ukuthandwa ayisebenzi. Laba abantu abathandwa isinoma kanjani ubobona khonto off ngabo. Laba abantu ngathi bathandwa wonke umuntu ikhonto ngapha ngabantu. So lento ukuthi uhlala uyakhala uyaconsulta ngisho ungaconsulta uyoconsulta uzusala ungenamali abangithandi ufuna umuntu oconsulta kuyena athina aqambela amanga noma athi ngizokunika umuntu okubethanda ayisebenzi lonto leyo ayikho ngeke iziyenzeke libe luthi ngiyenzeni lonto leyo iba yigwebu hlala igcindezela isifika basithi siyaphakama ngoba uhlala ubalisa kanjani ngento engikukhona ukuyishintsha ubalisa ngento engikukhona ukuyishintsha. And then mawungasakwenzi yini ozoyenza ukuze bathande ngenkani yini ozoyenza yazi ukuthi umuntu ongamfuni ngisho ngamnika isalary yakho yonke bayengakufuna akakufuni ngiyatshela iqiniso ngisho ungamenzelani ngeke azakuthande. So nje into engizoku-advise ngayo phela impilo yakho umuntu osezwe akuvumelekile ukuthi abe khona eduze kwakho mamukele uma uzuthi akufuna ungaphoqa. Into engiyithanda ngomoya wesithuyane akudingi ukuthi umuntu uzohlala naye kanje ngisho kufonela yazi kahle ifone ringa mana ukuthi yes iringa isayiveza igama lakhe lalela phela sesibone ngisho izinto ayikhuluma ngemuva isithunga silindi ukuthi into ezakuthakathi ubuthakathi sokuyinto okugcina into okudlala le sigada nje wakhuluma into ngoba umuntu othinta wena uthinta ingelosi yakho. Remember phela mayithinta igama lakho ungcolisa bona wena fanele ukuzophilisa emhlabeni abantu ofanele bekwethembe kuqhamuka umuntu ezona ungcolisa bona ngoba noma sokumele usiza abantu ukuthi ungayilapha nazo angithi yes. So nje ungagadi ukuthi uzwe kuthiwa umuntu uyakuthakaza cha engakakuthakaza inhliziyo yakhe inhliziyo iyayibopha impilo yomuntu ibithi inse kanti umuntu uthi kunabantu who come to you ngoba bebona ukukhanya kwakho befuna ukunca kuwe ngama energies ngoba umngane wakho umazi ubevuka kuphi awumazi ubevuka kuphi awumazi ukuthi ucabangani ngawe kukhonto engifuna ukuyivala lento ukuthi hleni ithi mina ngiyathakathwa mina ngenziwa ini kwesinye isikhathi uthakatha wena umuntu osithunywa akathakatheki phela kalula umuntu osithunywa akathakathe ngisho ngahamba uyolanda wena awubekezeleli izinto engaphezulu kwamandla akho uma ubona ukuthi lento ayisangisave iphuma unomuntu akakuhloniphi uzocomplaina ngebandi zakho uthi ubasibandi la endlini uhlala futhi kahle kahle lento yakho kufanele ingakhuli uyabekezela umuntu wendlela yakho uyakusupport owendlela yakho lona ocomplaina yakusiwe phela isithunywa nje basikhona sizolekela wena sizovikela abantwana bakho sizokuvulela inhlanhla uhleli nomuntu endlini ohlala ecomplain then uzothi uboshiwe uzothi uthakathiwe sizokwenzela kanjani izinto sibusha umuntu ngenhliziyo oncaphela ngoba sisibani then wena ulibela umile uthi umise ini nje abantu bengaka nje emhlabeni noma la afike-ke lona onguwakho angeke akhona ukufika ngokuthi uhleli nalo lo olibelethe mina indaba zamakhandlela lento yakho lento yakho esisithula sakho into yakho kanjani phela isithunywa siyaphelelana isithunywa siyaphelelana and isithunywa inhlanhla kisinayo the day ubona isithunywa sakho singamnika inhlanhla uboqale before uyohlola ubhekela eduze kwakho mawusibona singavulela inhlanhla ungabheki ukuthi akuqala ubhekela ukuthi ingeke uyizocidezela umuntu nomuntu ophiliswa iqiniso lakhe. So nje mina ngeke ngize ngidlale ngani ngizonitshela nje iqiniso bafethu ukuthi endlela yesithunywa uyehambela abelaphi noma bekhona ningaba yange 50 uma engahambisani nomoya wakho ngayo uma ehambisani nomoya wakho ngayo futhi ungayi noma ngumuphi as long as umoya wakho ufuna nalento yokuthi nithemba belaphi ngeziphiwo zenu leyo kuthemba belaphi ngeziphiwo zenu hayi ke lapho ndathathi la sinamba ke lapho ke nenza show ukuthi anipepele izinto yakuzulala anikhulumi nje nize nikhokhisa imali yokuchazela amabanga uthemba kanjani umuntu ngesiphiwo sakhe esiqondene nawe kusho ukuthi yena uzosazi okudlula wena umuntu angaphandle uzokwazi isiphiwo sakhe okudlula wena
why unga-check uma kunento oyibona ukuthi le yona angiyitholi kahle ngathi kunolaka noma kunani noma kunento not kancane usuyakwazi wena njalo uyakhokha ngicela ukuthakhela into encane nje gogo ngizolimala indlela yakho yaziwa umuntu okudlula wena uyena okufonelayo lalela-ke akwakwazi umela ukukufonela akutheke uyakutheka ukhonto engiyibonile ngawe awuyibonanga wena